خلکه کرد به ناونیشانا پند و واتا اف خلکا سی و سیای از جوی پرتوکت خوینه پرتوکا پندین کردی اف پرتوک دیس از هرجار دیویژن تا 1400 ما چاپ کرد پشتی 17 سال جهودانی 3400 پند من دابون سرهف و الگوری تیپا از چومه آنها از دست پی بکم کرد بیژن جار نارف جدست هلانیه چیتره جارنا رف جدست هلانیه چیتره چاوا دبی جارنا نهردم جارنا رف جدست هلانیه چیتره د جینا ده گوگته برافه چیتره گوت دسته خو هلده و تبرودیریه بکه و تجنگی بکه و تشربکه به چاوا چما افنا ترسه بمنانا نترسه چاوا از بمته و یکی سکنینه جنکو يعني جنجي ام بيجن جنك وجنك يعني زلامك وزلامك بهفدور سكني بن وهات جهة أستا بفشوني وشر ليه قد زانبه بشتي في بفشوني وتومتك تشتك ببختيك لتببه نا تبرفه چيتره ام بيجن دو شربكن يك زانبه جوك دفي شريده نلجي خوي نلسر خاكا خوي الجي كيدن الباجار كيدن الجنده كيدن وببختيك تكفستي وإيدن بيج والله ما شركة ما بيج بو جنكي وكان بيج بو بيركا نا افيا برا في تشيتر يعني بلا جارك افوك بيج فلان كسر فيا تشيتر جو ببختيك مزن تكف استوي يا سكراوي اف جبر فيك بيجن جارنا رفج دس هلانيه تشيتر يادن كرد بيجن جيه مريتا لي نبن نواريتيا جيه مريتا لي نبن نواريتي اف الكوتي قلت نجبرغو هر یک جمع تفي جوالاتي خوجي ايغو در كتبه لناز دكي باوي وي كالكي وي ترباوان لجيوان باجاري وان الجندي وان دفرا وان ناز د افوانات تمي ناز دكن افوار واري وان نواري كسكيدن لي غاواغ جهه وقت بيجن كرد بيجن جهه يا جهه مريتا لي نبن نواريتي ديمك ت نجزو دلوي واريه لقاوا مري هبن ديمك هبونا تلويجي كفنه قلكي كفنه او واريتي يادن كرد بيجن جان شيرينه هركا ابم تسر لاش جيد بيجن لاش ام دبيجن جان بلي بهردو رنقاب خوتي قوتن جان تسر لاش تي قوتن وجان السر روح تي قوتن رح لفير جان رح دبي جان شيرينه هركز جوا فيكي نازدكه برغو ام دبينن ختيارك يا بيرك ختيار السر انير تيغوتن وبير السر يا مي تيغوتن جن يعني تيغوتن دبي رح شيرينه ام دبينن تشواسي صالح خو زندبن هفته و حشته سال و نوت سالجي تدبيني بجيانه جريداينه نخوش دكفن قلكي خمجين دبن برغو جان شيرينه ترسن جوجي بمرن ومرن لبيشيا هركسي يعني وقت بيمرن وبرفاس بيل بردريه هركسيه لي چما اف خمجيني چما افتش جبرغو جان شيرينه ورازجي جان شيرينه يادن كرد بيجن جيه بازه كند لي بغازه جيه بازه باز فرند طيرك يعني وقوتنا كرديه جيه بازه كند لي بغازه هركز جبا نازدكي نرخا باز چلوي باز ميرانياوي خوشكبوناوي وكند لجمل روجلات نافين جيه نخوشيه يعني جيه نهيسانيه جيه نراحتيه يكولوش كند عاجزه دبي كافاجي اجا يك ام بيجن يك بنرخ يكي مير يكي زانا ام بين هر وجايكي دن بي دوساوي نزانا بي نمير بي نجو مرد بي نباش بي اف بند تيغوتن او ياد ايغ چويه ويتكن باز و افيه ماي دبي وكند دبي جيه بازه كند لي بغازه اجا كند لي باندك وكند دبتشتك يعني او جي خدك نرخك جي تشي دبلي اي هاوير دوراوي ناز دكن كو تشكي نباشه وتشكي نخوشه اجاولو ايجي ايجي هاتي واي باش دبيرا خوده دينن افجيك
Yadın Kurd bêjin ciyê yan cihê neyê te be lê rûnenê. Ciyê neyê te be lê rûnenê. Ev jî eger nîwê hene yani sebeb nîwê hene. Berî her tiştî ciyê ciyê te be wê bê yani demek nêzik wê bê tê jê rabe di dot ji nirxa xwe kêm dike ji qedrê xwe te kêm dike ev jî ne ciyê te yî lê rûnenê. Em bêjin berpisyarek. Berpisyar gotinek Kurdî bi Erebî dibên mes'ûl. Berpisyarek. Tu bûyî berpisyar lê ev ne ciyê te yê. Yani ne me jiyê te, ne camêriya te, ne zanabûna te dihêle tu têkeve vê astê û tu ketî vê astê. Tu gelekî zehmetiyê û tehdeyê digînî xwe jî û tu digînî êgo tu wan kargerîn dike, tu wan îdare dike. Ji bo vî hawî cihê ne ciyê te be lê rûnenê. Tê tehdêl xwe jî bike û belkî tu tehdêl ê dora xwe jî bike. Vî hawî. Yadin Kurd dibêjin ev tiştek biyolojî ye. Kurd dibêjin ciyê lê mîstiye giha şîn nabe. Ciyê lê mîstiye giha şîn nabe. Dubare ciyê lê mîstiye giha şîn nabe. Ciyê filan kes lê mîstiye giha lê şîn nabe. Ev tişkî biyolojî rast e ji ber got mîz cihê wê ji ber got mewadê tê de nahêlin dewsa wê şîn bibe. Ev yek em karin bînin ser çi? İja yek li cîkî xerabî kiribe, nebaşî kiribe, tehdeyî kiribe li hinka, li wî cî ti carî navî wî bi qenciyê nayê gotin. Yek ti carî ev ya geher wî cî tişkî wî bi nirx li wî cî tune, kesên wî cî bi qencî li ser wî napeyivin û qenciyê jî pê nakin. İja karî dibêje ev tibû tewa kir bi serê xwe de ciyê lê mîstiye giha şîn nabe. Ciyê lê mîstiye giha şîn nabe. Yadin bêtir li ser jinê ye. Ne bêtir sedî sed li ser jinê ye. Kurd dibêjin cinê horê hatin dorê. Cinê horê yan horê hatin dorê. Ev kê şikêr tê gotin em bêjin jinek dikare ser zilama jî bêje, dikare ser zilama bêje. Yani wek jinişka de yek kulo dengê xwe rakir, qerbalaxî kir, pirsigirêk çêkir, tişkî ne baş kir, tişkî ne hiş çêkir, mejî wî moralî wî hat guhertin têbe cinê horê hatin dorê. Tê jê rilo bêj yani têbê bine dîsa îja horê bê yek bû qey yeka dîn bû bê çawa her carê tevkernî wilo ne durist dikir ji ber got me jiyê wê de nexweşî hebû. İja gava hinek vî karî bikin van şêwa şêw yan tasarruf ya üslûb bikin ev gotin li ser wî tê gotin cinê horê hatin dorê. Yadin Kurd dibêjin cazave lotka dide. Cazave lotka dide. Cazave diya zave ye. Diya zave şkêfa şkêfa çi dike? Şkêfa yani tibê lotka dide ev lotik êk xwe didin lotka wek mesela revê yani şkêfa nema zane çawa bike îja ve pes nekulo danê yani wasfek danê got cazava lotka dide ji xwe gotin nema pêr dibe ji ber got kêf û wêlawê wê hevjînî bibe ji ber vê yekê vî hawî dibêjin. Yadin Kurd dibêjin cî ji dilan teng dibe. Cî ji dilan teng dibe. Gava ge em bêjin wê mêvankî te bê û mala te biçûçik xaniyê te biçûçik e ji te re dibêje la wela em gelekin em ê bên cem te yani cihê we tune ye tu jêr dibê na dilê te firê ye û tu dixwazî mêvanê te werin ji ber got tu canikî yan tu camêr e li gorî jin û mêr tu dibê na tu dibê cî ji dilan teng dibe. Yani gava tiştek ne dilê me re be dilê me re ji wan teng dibe jê teng dibe ji vî hawî teng dibe lê gava dilê te be dilê te timî firê ye û cî ji mêvanan jî hey vî hawî. Yadin û ya dawî Kurd dibêjin ceh da berxê û dest da newqê. Ceh da berxê û dest da newqê. Berx hûn zanin berx çi ye, newq jî çi ye? Newq
نوقایەکی دەستی خۆ هەولۆ گاواک دین بەرگە چلۆ یە گاواک دەستی خۆ داتینێ نەوقا خوێ دەیمە تشتێک لە جەومی تنێ خزان بوو بەلەنگاز بوو وی هاوی یان بەرێ ji ber got berê nirxa ceh ji an ha bêtir bû ji ber got berê nanê ceh jî dixwarin ne nanê genibû ji ber got genim em bên tune bûya kêm bû bi carekê kêm bû nanê ceh dixwarin îja gavagê ev ceh ê got nanê malê jê derdikeve da berx hemû da berx ê ceh nema ji bo ginan ji bo arvan çêkin û nanê malê çêkin îja jêr tê gotin got ceh da berxê û dest da newqê yanî wiloma bê tiştek ma dikare vê ser gelek tişta bêje ê got dikaribe yek malî wî hebe malê xwe bide kes nîdin û ew bê pere bimîne ew bê mal bimîne û zarokî wî zarokî wilo perîşan bimînin li ser vêya jî dikare bêje ev bû xeleka me îro bi hêvî me got bi dilê we be ta xelekek din hûn hemû bimînin xweşiyê de spas ji we re.